General Mugisha Muntu urugendo rwo kurunda akaruru ko bwa president arushikizo mu district ya Kamwenge ubara kubwana aho abateze bakaruru myanya itari yemwe nemwe izobe ryanye mwabaziyo konka abantu bari mu government omu abengi n'abari kweyendeza baba bari mu government bakutunga sente zabusha ezirwa na no kuzam businesses bakuzam business yone kwija yabe ya mining yabe yaki abantu aba kureba bahamira mu politics abengi barmu abo kwebembeza ebyetengo byabo. General Muntu ari kugambaho n'abateze bakaruru nagira ngo amane menje naija gata kurwana so bushomankuze okurwana so kuguze mermo no kutaho banka yabeteri no kwera abantu okutunga sente ezamagoba make ombazi ko kutamiri age kuriyo murinye banyabona bazi yo muntu wamazima tinjira buri yari ni za omburinganiza wareba ni nyichizo mburingana ni nyichizo mbuteka bwihanga amahe na police ni intelligence ni imbebasa abakugira ngo agena Museveni yargaho murabakatabango nikaruganke warukasya ntukaraza umwebembezi wetu utwina teine kamogo muwebembezi bwe buona sonko umuntu rutene kamogo ntumanya ngo baratwara entebe yobwa president kwikiriza ebyo ebyaraganize abateze bakaruru nabo hine babire ne benda ngo abesimbireho babakore hati umukuru nko kuwisho muri Kamwenge government yitu karene twereza kantusima konkitwa abantu becha twine kintu kimwe echa corruption mbwenu wito mukuru nko kuwisha kandi nko kutwa kukunda ekintu cha corruption no kigamba hoki orukwiwa sente wena naza mcho umugana nkaga Mubaraka Munyagwa nawe yesimbire habwa mukuru wihanga kandi uri president wa Common Man's Party na washikira umucanga nico cumwe ukuronda karuru bose zihanga zaharusaniya no yakubiriye mirimo ezahariki arusaniya buri umwakoreho Kamwenge koreho kitagwende koreho Fotopofre koreho Mbarare koreho. But we are talking of equity, equality, communal feeding. Tugiye tugera ngo tuwena turire hamwe abamakuriya abandi batarukuriya nicyo tugiye tukugira. Munyagwa nagira ngo naza kutaho amashomero agaruka shomeseza abushabeje bihanga kandi gakabarisa okureberera abana bona bari kuzarwa mpaka bakira myaka 18. Twizo mu government abana nibakushomera mushaka kuki ko bandi baza kubona bari ibyo kuriye hishomera ekindi tugira ngo abana batakikize myaka 18 nibuza ko buri uzananzo wa government na no kubazanzaba. Mugisha Muntu ahendira kuzo mu district eya Kitagwenda gasha kwa Anthony Twine.